Kani gade ke Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Satang hadin artayo tamba ke jela jungi kan sejit themai ekonomi mat cake yang terwar thawan ke jela. Ke jing bisa jungi pai baru ke lanang yan. Bayau no ne yakano ke kertong banjien. Bat yakano ke seng san pertai on ailat ban thau sarkar hakani ke kenti. Kawai ni ke seng balang kani ke rilom kasi jen tiapan. Henne kasngi ke khatlai trik urumpang. Kalawan cakmat banyawe di ki pai ba ban ombod yaki artli ki seng hakani ke election. Hakaji kendo berkinong pathai kobor hne kasngi Shillong Press Club kaseng New Trap Youth Council kala pelaid ningkong ya ka kot lingkedam ringkat hakabalatho ya ka daw ba balai omde ban vote ya kaseng Congress halor ki babon ki jingtko jongane kaseng san pathai ka balasan sha ya ka jilla matala bon snam hanrai omsem layo i ya ki kampan roi nalori kot lingkedam hakabalasan ni ki jingkentu jong ka HYC kanang ban kampan sok shosho ya ki nang pulie la pelaid pai baru ya ka film lingkot ka balatho ya ki jo ki jingtho ki balasan hakani ka kot lingkedam. Jadi semua ni juga kita kuat orang berpercaya seperti Rastam kita hari Tremuluk cukup beri nyutra pura kuai. Babalai kita hari Tremuluk kita berkentai merdor ya ke Parti Indian National Congress. Kepeningkong kalau bagai ke Parti ke beberapa orang yang juga menurut coki hari Tremuluk masin syar daya de yang ada pok kejelah dah kepepilah. Ikiwe pat ijai kedeu ibom dai kitrari tremuluk banong kinong nikmat mangi mata orang sudah begini ka scrutiny ni ka nomination agaba kesan kongres ka tiket ya Abu Tahir Mandal na Polri buat doktor Ajat Saman na Rajbala buat Manas Sudri nanti na Laban kini berlamut kemudian kitrari tremuluk kabar kadai ke parti kabut bola ya ke haipaman kebalai ke parti ke bomsim la simhia berwarna ikinu gi an ki bente lakam ya ke cingrung lailan dari pok kene ke beri nyotrap ke basau kadai ke parti ke bekentai mustrekam ya ke lain permit bat ikiwi ki di aja dari hapo kene jelang jengi ke basan ke parti ke bomsim hia barat dikong ya ke bangsa Bompong ke Kongres Limba Peserta IMI itu kamsi belum terekam ya kita ke Meghalaya Luk Ayukta Kumbakal Pular ke Bahan Rio ke Parti ke Bakam na Kampi ya ke Pisah Paipa kum ke Pisah Lajong dan ke Bakam Terai kita kilat penroy bawarra Peserta Roper ke Bahnyau ke Parti ke Bomlak Membaik ke Pur Usam trong gejala wan abun Islam jelasin syar ya gejala Meghalaya Assam bat keri India ke Bopra ke Parti ke Bompat Persat ya GT uranium bat imat ke Jingkersan ke Jengkai GT uranium nama Wayne MLA Jengka kuba Roni Bilindo hakawai ke Rali ke ba Ulodoi ya Wayne mau bakam bude uranium ke ba Kendai Keparti kebekerjaan macam ke Surabaya, harga jela, ini mungkin mau bag jingpoi ke Surabaya, kok jela dan buk jingma ke Ukrau, ini mungkin terjadi dalam mulai mahluk mendapat percuma ladan, iki aja benda apa, ya karung kami lailan cukup beri kebenaran. Kebersibau, keparti kebepenrung, warki Bombay kita terjadi dalam muluk, hakim sekonsel, keparti kongres kemengelai ke tiket sebelum dari Igaro banyak pun election haka GHADC sampai pilih muncul apa pakai HADC ban GHADC hak senam bercuan kebahagiaan ke parti kebahagiaan mata kamla kubor biar ni kira basnong limba ke WB hak senam bahapa apa ke GHADC kebahagiaan ke parti kebal tuklar ya kebor senaan di sekosel kalau kita bersama dan bawa ya ke Meghalaya Local Administration, Employment of Traditional Institutions, Traditional Bodies, and Headman in Governance and Public Delivery System Ordinance Arjakasan. Kebahalai, keparti, kebomsim na simkia, berputlah, berpunhai, kesuksidil, jom kerti terekam kari India Limba kecingkir, keterbakaan kecelat. Kebahatsau, keparti, kebomprensai, hidup mentah. Lah persyaratan yang municipal election kecelat. Imat ke Parti Kongres kekersan menolong ya Municipal Election hakubri neutrap kebakasan ke Parti
Kebawsi belah persya hakopor jom ke cikin pur pemuda syarikat tribal area. Hak jisya dari kesakar kami itu hapok cilam kongres kebelah penik ya di notification ban kentur pur ya pemuda syarikat tribal area. Seperti kebahadu kita kamla menyedap pura ya kehok kita dulu dor kendau siap kat kumkiti pelabu dan memberen kebahnyau. Seperti kebahadu kita kampala bermainok yang jinghang ti marpok kendau kebak khatra kebak temu ban awai no yang cikti marpok kendau khatam yudion syaka MMDC om sikitrai dari trai mulut Sakawai pat kekot deng kedap hakabala syon ni kidau ban ombot saya kawai pat keseng kedai kejingela persya ya keseng Bharatiya Janata Party hakan kekot deng kedap ru lasyon bat peni ya bon ba kidau ba balai kinong snong kerilom kasih jantia kimdei ban I vote ya keseng BJP kumjo kejingela persya ya ke BJP nalor kekot deng kedap la pelai pat baru bat ke film lengkon hakabala tho ya kiju kejing tho kum hakan kekot deng kedap Lada pimpet ya ka murundong majungi na rumusdan. Ngim sim la dawa tang KLP kedi ke benengkong kapangi dawa dari nalor KLP kidon khat lai tili ki mat ki badawa. Kidon nyo tili ki baling sa ken vlog direct ni. Kidon kadon sa kabenta ki bong ba ngi dawa ya strong atau mas ngsil ke ba ngila tho ni. Ngi dawa ya ki effective landlo ki bang ngila tho ni ka ba ken abang yong ki effective landlo ka ba modlu ya ki hok majungi halor ki mat pok ndo. Ikran ru usyaka mikran ru lada pikan mau yang tu yang schedule pada kajing penrung yang ketin si compulsory subject berkumju history si hak linguistik right kawang ngila tu ni ikran ru ya ka jingdawa kajungi ya ka anti corruption law of the 14 point yang kan mau ya ka ba ngila tu ni kawai ka ba ngiat hang ni hakadi ka leaflet kajungi kadi satang ya ka development issue kadi report election ginumla manong ba ngin syuker metik tangi kan ki banyada ya ka hok trai di jongi klam na kran pat ya karo ypa ni kum ka jek bleu ni sio manong ba ni don kam ya lai ti ki kebon kong ya kalong ba ni don kam ya ki lo ki ba protect ni ka ba preserve ni bar kum ju ru ni don kam ban promote ya tadi la finpek na du concern dengan ke syuai ni kan sai ba ya ke syuai la seng ya kaban yada ban penek tansak ban kentiu ini kentiu ila don lupa concern dong FYC di ginomla ban su bang in su declare zero ya ka kam development and importantly balingi risk ya kani ke bali kum kani ke pojway ka don kani ke bong ba ini kentai kongres sama biak pengerai ya ka jing sensiat ala di balingi ni dawai ken flow kajing dawa kajungi ken vlog kam de bang bang isi ki bari kajing dawa kajungi ken vlog kalau bangin la ban don ye ki bangin don ya kata ka hok ban sensia dala di la di hari dalalong MLA dalalong minister dalalong speaker da ki bom de chu unjai bulu hyo trep ban cek kata kam de chu bang sensia dala di la di la dalabun ginong thabut ki bla de ki bru ki banaba kata kam de chu bom ba ni sensia dala di la di nat khadau ni om ba hawa ki de ki party basa kawiru lada pimpinan mau yang jing ki estate namar ki kwa bersensia dala dia lade uneru aka 5 principle of tribal policy kan mau what the most important tribal policy wong ba de banailat ki tribal bakin sensia dala dia lade kat kum jing start jong lade tira dangi start banai tiket do segi bomde ki tribal dan ni bomde ki indigenous tribal jong ka jelang sebenong ba misiwan ong ba kani kelong persya ya ka aspiration be jongi nat kalau ni include ya kani hari da people khat ba is directly linked to inflow di nalor itu ki 14 point ki bangi sim la reflect development ka bangi suat hari kelong development belingi at ya development namar ba kumbang ong ki dulu ne anu basen ya ka si ni kwa ban ora isibun ki development ki bom ketak pat ya ka hok be jongi ni kelomong bawa rak development teng karel ni kelomong warak development hak teng GT ini yo warak ek development kum agriculture policy warak ek development kum ka youth policy berkenta terten ni abang yo influx kemudian influx bari barok compare la do jet niam na jem do mereka BJP pat la do Hindu ka pedang la do muslim ka tai ya kata ka bangi om bangin sui hab
that double play standard dengan BJP. Di risk demokratik, okay fine. Hari rislang Hindu, rislang Sikh, rislang ibu balik dia rislang ya Islam atau ni ku kejap dulu gidan jingma tang nang Muslim gidan jingma na Hindu tu bagi nak kiwi cakap. Apa ngikiran inflock pemut inflock pen. Irrespective of caste, creed, lani religion. Kepasan kebangi om ya ka BJP ke om ba. Namar ke bu thong ban pen kelai kerti sensiar ke India. Ngatrai ngidang yu iya kini kisni way na ki MP atau way na ki election campaign uang ba ka BJP ka don lejing tu ban delete no ya ka word secular na po preamble jo ka India. Katu is all in record. Ka ba ka jing persang jong ka BJP be wanra iki an kum one India one law, one India one religion, one India one culture, and which culture, which religion and which law is Hindu law. Ya kita ngim sui hab ni nak lihat kesen nadu kipor peladet ni persya ya kajing wanra manwanra ya uniform civil code dah BJP. Apa wanra ya uniform civil code baru kini ki customary civil code ki jongi ki apno. Natrai is a fact sebagai UDP ka wanra ya uniform civil code ka trai wanra nang ba law commission ni persya kani di gawai ka garau bangi persya ya uniform civil code. Kat ba kiwei nak lihat jo kesen la pinpej ya constitution ka kesen. Ilan ong ba kajing temu jo kaseng kalong ba pengikwa bangyo tak new triplan hak artikel ke balai spa nyo pho ba balai spa nyo kui lalu finback yang artikel juga BJP kong pengikwa pendu no artikel balai spa nyo pho apa jo mong simit tinggal ni habar kentai wangi nak liang kaseng ngikwa bangyo ya kata ka semi sovereign state lembah new triplan kini pat kikwa pendu no wa artikel balai spa nyo pho jo mong simit tinak ta kadaw ngi ong ba ni kat la ka ya ni habar kentai ya parti Rithor. Nalor kata ni omba ka parti BJP kadi ke balalang khmat ya ka sarkak ni kadi ke parti ke badan mentah Assam hari hadu mentah ngam pedi i tak seriousness ke jonggi bakin penbet yo pur usam. Dal penbet ya ka artikel ke balai jong konstitusi nak India ke omba ke kamram penbet yo pur usam ke kamram banat ani delete yo boundary jo state kadi jong kadi ke kamram ng parlimen. Belipat kalau dan license tam kam sim special interest ya. Ni haban bilim. Habari pun usam ha Assam kadang di BJP dan hagi arta yo pun bawan sat betul kan di hang ni ka Assam kadang bu ya ka polis apa sepo hasilnya kawak mentang. Tu lada maki kilong serius penbet yo pun sam belipat kita encourage nak support Kasam kadang nge BJP minum lapan dan yang nalor upur usam yung manghihaban persya ya ke BJP hari be jongi namar ka persyang banwanra ya kata ban impose ke hindi alo tu na try kani is very clear baka di way naki agenda ke jongi ban impose ya tin hindi hari be ya jongi kaba kendai kaba ni keren kelong ba ladang impek naka national perspective aduh lagi ga BJP kamu long serious banwan rakyat strong and effective corruption